Bonjour, bonjour, salam alaikum, Inch'Allah alaikum يكل bien, Inch'Allah la vidéo يكون دافيك بخير وعلى خير, en bonne santé. Essayez كون على la recette d'un gâteau d'anniversaire miraculous que j'ai fait pour ma fille. Donc je vous laisse regarder la recette et les étapes avec moi. Bismillah, donc on a besoin de 4 œufs, je sépare les blancs des jaunes. غتسيباري غير ورا غنتملات واحد البلان تملات هاد السالير البلاني شويه الملح هاد السالير ان نيج وتجر دو كوتي تورا تقلغ لي جون دوف تعلق يوث لافاني واحد 130 غرام نسكر 130 غرام نسكر وسرنوغ 4 تخنجاوين ومان 4 كويغا سوب دو واد سالير الباتور غادي يقل شغل لاموس ديقل ça va doubler de volume وديقل شغل une mousse ديقل blanc à peu près هكايا clair voilà هي ديقل. Ensuite je rajoute 130 grammes de farine سرنوغ 130 غرام من الفارينة أتغربلغ bien sûr. ومن بعد je mélange la préparation هي délicatement أتخلطها مي بالعقل تخلطها بالعقل مي تخلطي كل الفارينه نيل واحد لا بريباراسيون نيل السكر الواحد تملالين تخلطها تري تري بيان. Tout là je mélange les blancs que j'ai fait monter en neige الواحد la préparation هي les jaune d'œuf واحد الفارينه et tout mais je mélange délicatement. الخلطة دونك البلون اللي نتملاتي تسولي الباتور الواحد لا بريباراسيون نورا غني نتملات واحد الفارينه هكايا كامله فيديو هي وتخلطها العقل كان باش كتروزنا لي بلون اللي نتملات فوالا. من بعد دمغ ان بلاطو على البابي كويسون وثاد على لا بريباراسيون داخل je mets partout et je vais enfourner pendant 20 minutes à 160 degrés. تعلق بالفور 20 دقيقة 160 درجة تعلق تلمس تجميع dans le four au milieu pendant 20 minutes. المثوى لا جينوازينو mon biscuit génoise plutôt. Et voilà mon biscuit génoise تاهي مشي ديفور bien rose زعما لا كولور يسمى الشبه تورا اسكسر البابي كويسون عينيا بالك تعلم لو بسكوي جينواز بلا بابي كويسون ما تعلمس الفرينه انا سافا كولي obligé à te coller donc il faut obliger le papier cuisson. Donc voilà هذا sorti facilement. تورد دمغ ان امبورط-بياس كل ينادي على الموديل يبغى علق ديجا ان غاتو كاري هكايا لا ميم ريسيت اي تو ويني هذا على غون هذا على غون دونك وسعي غانا ان امبورط-بياس على المولايين يسحق ديجا هذا يمشي je vais découper هذا على لا فورم juste la forme après je découpe au couteau بتغسل الموس تاهي باش كتعلق دو رون داير هاد لا جينوازيه كسنيد دو رون نكيني علقت 3 جينواز ان تو ابري لي شوتني علقت زيسن ان تيراميسو ابري تزمرمس لي شوتنا دعلم دي فيرينس لي فروي كريم شانتيي كريم ماسكاربون تزمر مثلا بوكو دو شوز سوا تيراميسو سوا دي فيرين en tout cas وتطير متاع لا جينواز نون بلوس كوندينا فرانشمون elle est très 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 bonne كيني تتغطى كان بلا خيرا باسكو بنين ميم راهو تعجبسنا كني فرانشمون لا البسكوي جينوازيه rien à dire. فوالا هي مش ومن بعد قيمي داك شويه ممكن ودي في غالا بيان رون وطير داك ان بتيت بياس على راسك هي مشي دي فور
Et maintenant, je vais préparer ma crème mascarpone. Tu as alors une crème, crème fleurette, crème liquide, bien froide, la crème liquide, ça se mate, 100 g de sucre glace, 100 g de sucre glace, quelques gouttes de citron, شوية من القرص وسرنوغ la vanille, sucre vanillé, واحد la vanille liquide. وتتساليغ c'est le batteur. Je fais monter ma crème au batteur. Il faut qu'elle تقلد شغل la mousse. التالي ça va tripler de volume. التالي très très bien وتفقد شغل la mousse. إميرنا الحبسة أتعلق الفريجيدير. Je mets au frigo. Voilà مشي تفقد la crème تورا تعلق الفريجيدير. وذروحة غتعلق la crème mascarpone. La crème mascarpone, on a besoin de 500 g de mascarpone, 500 g de mascarpone. Après, la quantité un petit gâteau, 250 g, ça suffit. Qui comme les couches, donc j'ai besoin de 500 g. La cuillère, j'écrase d'abord à la cuillère. Après, je rajoute 60 g de sucre cristallisé, 60 g de sucre cristallisé. Quelques gouttes de citron, du sucre vanillé, la vanille liquide, l'arôme vanille. Après pour le parfum كل ديال زعما مثلا على فريز زعما مثلا aux fruits زعما من كاين اللي تنيد عليه د فاني دونك على غاس د فاني après زعما مثلا l'arôme fraise وتعمل لي فريز au milieu زعما مثلا شوكولا زعما مستعلم لا كريميت ولا استعمل ميم بو دياورت كراميل نغفاني. Voilà, on a une petite idée à peu près. وين يسعنا الماسكاربون الوحيد la crème لاثنين علم la chantilly normale امن واحد la poudre de chantilly سالمتي. Donc voilà, ثورا غتخلطوا les deux préparations. La préparation est la crème liquide واحد mascarpone. تخلطوا الوحيد délicatement تخلطوا هكذاك سير غدا ساون très très bien باش à mélanger une seule crème. Je mélange les deux préparations pour obtenir une belle crème mousseuse. Et voilà ma crème mascarpone sans œufs, blastimlaline. Franchement, elle est très très bonne. Je la mets au frigo en attendant le montage de mon gâteau à le frigidaire. En attendant mon sirop, la crème est bien. On va alors le montage le gâteau. Tout là pour le sirop. Alors une tasse de sucre, une tasse d'eau. يون الكيس نسكر الكيس ومان وتعلق sur feu doux حاجة أتركم une fois j'éteins. Je laisse bouillir une fois et je coupe le feu. Bismillah, Torah, je vais commencer le montage de mon gâteau. Toi, tu commences à le montage du gâteau. Alors, je suis à la crème au fond de mon plat, mon plateau. Une couche de biscuit génoise. Je vais l'imbiber le sirop d'alors. Alors, le sirop partout, atsou bien le sirop aïnia. Oui, on laisser le sirop parce que mec il est trop sucré. On peut le remplacer par du lait. À la place du sirop. On peut remplacer le sirop par du lait. Ensuite, je mets une couche de crème. La couche de la crème, une bonne couche de crème.
باش كتبين دا كاين الكاطو ما تكوبي متى تبين داك على كريمني ماشي تفرض شغل ديوث كان شغل ديوث لا بارتي فتفرض داك تبين داك لا كريم هادي بين البسكوي جيتال تري تري بيان. Après, je rajoute une couche de biscuit génoise. Ça c'est la couche le biscuit génoise. Je vais l'imbiber alors dans le sirop. Ainsi de suite. Mais il faut que les biscuits. Non. Donc, alors, une couche sous l'entaillette. Elle met faut le biscuit. Après, il y a les pièces genre des grenades علمت au milieu جمت les pièces ني complètes يوث تعمتي وكسر يوث بساون نكلب وي المولينو ذا مزيان دونك بتاخد البابي d'aluminium على دازها لنكا ومن بعد جي في التوغيني باش يفرد شويه دا عليان سينون زمير غير تعلق تكمل المونتاج بلا البابي d'aluminium هي تورا علقت الفريجيدير على الكاطو ينوق الفريجيدير راك نضيف شويه اون اتوندون هذا علق لا بات ا سكريي لا بات ا سكريي فرانشمون لا روجيه تاع تبي شويه لي تي ان بو دور بور ليتالي دونك على شويه لا مايزينا باش تجعدقت ابري سافا تقلت سهل vers la fin mais كي au début elle était vraiment difficile pour l'aplatir donc تورا je l'aplatis très très bien mais تقلب ترقاقص متغلب لا فاي ترقاقص فوالا مشيت تفور ومن بعد كسرد الكاطو ينو الفريجيدير جو في لو ديمولي كسراس البابي d'aluminium توراس كسر ويني السيرسو ويني كسر بالعقل فوالا حذرم سينون الكاطو نون ادي غلي هذايا زعما مشي يطوف تبين لا كريم تبين البسكوي جينوازينو زعما مشي دي فور ومن بعد توراس قد مع لا كريم تعلق البارتو توت اوتور لا كايني بارتو نكي يعني غادي فرس لا بات ا سكر مي بون كاي باش كديفر كون مات نبطو ديفر كاي الشباح ديفر العاليت دونك سلا سباتولايي الواحد ناقص تغنجاو تناقص الحاجه اسعل غير كي لا كاي بارتو اسعل لا كريم بارتو 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 تورا دمغ لا باتا سكرينو هي مشي تفرد ترقق اتعلق سفل الكاطو هي مش اتعلق بالعقل الفو با ترو ابويي الفو با ستكي مليح سينو هادي غلي الكاطو ني سورتو ما يلو يتفرى بيان اكون دعوده ما تعلم لا كريم سيتو ما تعلم الكاطو سوا علمت لافي سوا علمت الصبح زيك جمتك الفريجيدير غتطفي بيان مي جامي تعلمت تو دو سويت جامي تعلم لا كريمي الكاطو حاجه جوغ تعلمت بريباري متى تدسالي متى الباتور اي تو وتعمتي الكاطو اتغلي جوغ تروح هكا الكوتي وتطفى بيان فرانشمون فات اتونسيون دونك تورا الكاطو ينوع على غاس لا بات سكر سوفل تورا اسفر غا كاين لي امبيرفيكسيونز لا بات سكر داغن فرانشمون la pâte à sucre chez Kumdiner. C'est pas très bon pour la santé. Qu'elle est bras miraculous. Donc j'ai essayé j'ai essayé à Kayini bon il me شويه mais bon mais
la pâte à sucre, franchement, à éviter. Sauf si نيت نخدم كرام. Même si نيت نخدم كرام, elle est trop sucrée. Donc, كي نمس نفكر واش الجاتو هي ناس نتتمرا la pâte à sucre ناس تم juste le gâteau نيا كسم la pâte à sucre نتتمرا. دونك فوالا هي على غاسيك فرغاسيك العيوب نيا تورا نورمالمون لي بوين نعلق la pâte à sucre noire. Ou faire la pâte à sucre noire. J'ai pas trouvé faire toutes les couleurs. Anaya la noire ou faire. Donc j'ai dit ça alors des Smarties marron. Là ça alors تيكي شغل M&M's marron. Donc elle reste partout. Lent كرا على reste marron كرا rouge. Ça va, c'est une bonne idée quand même. خير ما علقتك كان بلا les points سميس la coccinelle. La coccinelle arrête ça les points noirs. نكون في غير donc على راس ويني marron. توراد مغد la pâte à sucre blanche. Franchement, t'as hier la rouge née, c'est une bonne marque. La rouge née, la marque Super U. Elle était franchement sont de la gine, sont de la pâte à modeler. La blanche est franchement rien à dire. Peut-être si des cayennes, Alia, le prénom de ma fille. وسعي غالا التروك اللي توشد يا اون ريغل لكن الالفابي زعما تكتب طين تبغيت كي جافي با دونك على راسي داكا على غاز التروك كاينين مارينيت وين يستباديدس دونك فوالا علقت الفريجيدير تورا جي غونفلي لي بالون كان العشاء وقيله في الوحده الصباح جي في دي بتي ساكايي بور سي كوبان بور سي كوبين. Donc voilà, le lendemain, ils étaient contents à Raoult. Oui. On a gonflé les ballons. J'arrive. Le jardin, il a fait beau. C'était une très belle journée. L'anniversaire. Tu vas pas partir où? Donc voilà, je vais vous laisser regarder le reste de la vidéo. Je vous dis à très vite, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Bisous, bisous. La taille du vélo, elle est un peu petite. Ah oui, je l'ai vu le tien. Bientôt, tu en auras un plus grand. À mon anniversaire, maman m'a dit qu'elle allait m'acheter une poupée et un vélo. Voilà. Et après, donc j'aurai le droit à 4 cadeaux. Ah oui. Parce que Gabriel, il a ouvert la canette il a ouvert la bouteille de coca. Oui, attends. Allez, chanter. Elle est là. Elle est là. Quelqu'un d'autre? Boum. Attends, viens, on fait le jeu. Ta coupe, elle s'est défait.
Va, Adam, tu m'appelles, hein? Non, arrêtez, on se salit pas comme ça. Ta mère m'a tué. On se salit pas, les filles. Attends. Anniversaire, joyeux anniversaire, Alia. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you, Alia. Happy birthday to you. Tu peux souffler. Un vœu. Attends, Fais un vœu. Bravo. Bravo. mon copain, elle a même pas le cachot que j'ai mangé. Tu te mettras là. Viens, je te donne une chaise. Assieds-toi. Regarde, t'as une chaise. Bout de gâteau. Allez. Hein? Allez. Donc ça, c'est... Lola, c'est beaucoup de lecture. C'est bien, c'est... Oh là là. Fais un bisou à Lola, tu dis merci beaucoup. Attends. Merci. Waouh. Ça, c'est le collier. Viens, je t'apprête tout. Voilà. Premier dans le sac. Doucement, tu risques de le rendre. Et le Descends, Alia. premier dans le sac. C'est beau. Et le premier dans un sac. Oui. Merci. Et fais une photo. Non, pourquoi c'est tout à sac? C'est pas grave, c'est pas grave. On a plein de princesses que j'avais fabriquées. Ouais, c'est trop. Ah. C'est bien. Ça, c'est à qui? C'est à Charline. Et là, Alors, attends, elle t'a offert un autre cadeau. Viens, Charline. j'ai oublié. Ça, c'est un cadeau qu'elle t'a fabriqué. Mais moi, je C'est sais comment ça marche. C'est quoi? J'ai mis des paillettes après un peu d'eau. Ah bah c'est beau. C'est beau. Fais un bisou. Bravo. Tu dis merci. Moi, je fais bien un peu. C'est tes frères, Alia. Ça, c'est du petit là. Et il y a un autre truc à la maison. Montre, c'est quoi? Du maquillage. Eh ben, t'es gâté toi hein, cette année. Hein. Non, après toi, ok? C'est du premier petit frère. Attends, 2 mois. Et une petite lunette. Des mini. Ah, c'est vraiment un verre. Oui. C'est mini. Ah oui. Allez, regarde, ça c'est Amir qui a acheté. Attends, Encore du maquillage. Allez, fais bisous maintenant Et à encore- Amir et Dado. Attends, il t'a encore ouvert celui-là. Ça, Oui. c'est le cadeau de mamie. c'est le cadeau de ma bouche. Waouh. Comment il est beau. Montre, Alia. Un petit clown. Un petit clown. Ça, c'est des habits. Après, tu Ah oui, attends, les un petit ouvres, cahier. Alia. Un petit C'est le cahier. cahier Un petit cahier. de tri, là. J'en ai plein de cahiers, moi. Ça c'est la maison. Ça, c'est pour écrire. جيت كان قلبي. Et Alia, fais attention à ça, hein. Regarde, tu peux être, hein. Il y a de plusieurs couleurs, hein. Regarde, il y a plusieurs couleurs. T'aimes bien? Et le petit cadeau de papa et maman. Une Une trottinette électrique. Oh, oh, oh. Alia, t'aimes bien? J'ai des confiseries un peu dedans. Des lunettes. Moi, pourquoi je trouve ça, les lunettes? On a dit qu'on va dormir demain au canapé fermé. Le week-end, je t'ai dit. Allez, roule. Doucement. En plus, il a